Uway usamla na bataw u sincerity lingdo arpun riusnem ula mensaw jor hadin ba ula syapom da ka white hasnong penur keba hakamit pratrik nailur. Nalur kajing syapom mensaw uni usamla artli kikali kiba na bataw ru kila syak penjelor haki briu kiba omla satyaban itu. Ka khubor kaya thu ba uni sincerity ula syak thombor hakapor ba udang wan halenti na kajing tap kam sipai. Syuk-syuk ka khubor kaya thu bagi ni kirunar ki bamla satyaban itu kila penjulor ya kali kamai ML Cutway Laipra Laisan bat ka waypan ka badai ka kali shimen ka badan ya number ML Not Saw pra iway Henry Ulai. Ya uni usamla ba mensaw la penkit marmar syabatau PHC kat ba na kalyang ki pulit hadien ba kila yo jingtip halor ka jingjia kila hiar marmar syapun ur keba bat batau. Omla bentip la ka ni ka jingja ka dan jinga day ni bat ka jinga ka jia jaka puta ka batau bat penur keba. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more.